अहानबदा मरोइब पाउ 𝐶𝐄𝐲 कुकी मिलिटेंट सिंगी नोंमै मरुना पांदना सोखिबा आइबु सीदोरब्रा हाइना हंगिबी मैरा पाइबी इबेमचा ngasi रिम्स हॉस्पिटल दा अरोइबे हिप तानख्रे मपानगी मियोय यावदना लोकल ngakta punsilaga लिंखतपा अहानबर प्राइवेट यूनिवर्सिटी दी खोंगनांगथाबा यूनिवर्सिटी नि हाइना मसिगी वाइस चांसलर प्रोफेसर नौरेम जयकुमार ना फोंदोखरे नुमित खरागी मनुंगदा तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन सेमलगनी हाइकिबा ITLF के लुचिंगबा सिंगी मथकता लेंगाकना मतिक चाबा लीगल एक्शन लौखलगनी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर TS बसंत कुमार ना हाइख्रे ITLF ना कुकी सिंगबु मणिपुर दा मखाता ना खुंदाबा यहंदनबा थौरांग तौजरे हाइना कोकोमी ना फोंदोरकले तराम नोक्सरे हाउसिंग नोंथलगी नोटिस विंडो की पाव अरिबमनेस माना पिजरे चटलिबा थासिगी तांग तरेता खुलाई मतिक चाना पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगना कांगचुप सिंखोंगदा मैते सिंगदा नोंमै कापसलबगी थौदोक्ता मख्वांगी सरुक्ता नोंमै मरुना पादना सोकपदगी रिम्स की ICU दा लेकनदुना लेरखिबा लाइचोंबम ओंबी इबेमचा चाही 39 मपुरोइबा लाइचोंबम तोंदोन ngasi नुंगथिल पुंग अमा मिनट 13 लोम चटपदा लेकनबा ngamdana अरोइबे हिप तानख्रे निंगसिंग बियाई हौकिबा नवंबर 3 खुलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगना इखंग खंगौदना मैतै खुन ताबा मफम सिंगदा नोंमै कापसलकपदगी सिक्योरिटी फोर्स की पर्सनल सिंग यावना मियोय तरा नोंमै मरुना पांदना असोक अपन नंगखिबने नुमित अदुदा मफम अदुगी मैरा पाइबी लाइचोंबम इबेमचा महाकी ख्वांगी सरुक्ता कुकी खुलाई पाइबा सिंगना काबलकप नोंमै मरुना पानबदगी सोक्तुना रिम्सता एडमिट तौदुना लैकनरखिबने चयोल अमा मखाइरोम रिम्स की ICU दा लैकनरबा मतुंगदा ngasi नुंगथिल महाक लैखिदबनी हाइरे लैखिद्रबा लाइचोंबम इबेमचागी थवाई यावद्रबा हकचांग हौजिक रिम्स की मोक्ता थमख्रे इमुंग मनुंगी मियोय सिंगना ngasi मक्ति लैखिद्रबगी हकचांग लौदबा यारे Implementation of NAP 2020 Way Forward हाइबा हिरमदा नोमगी ओइबा वर्कशॉप अमा खोंगनांगथाबा यूनिवर्सिटी दे पांगथोखरे थौरम अदुगा मरी लेनना 𝐋𝐤 न्यू दिल्ली के प्रोफेसर BC प्रोफेसर किरण हजारिकाना यूनिवर्सिटी असिदा डिजिटल मल्टीमीडिया सेंटर हांगदोक्तुना महिरे सिंगदा खुसिनखे खोंगनांगथाबा यूनिवर्सिटी की BC प्रोफेसर N जयकुमार ना हाई मणिपुर मितोप यावदना लमदम अस्त लैरिबा लोकल की मियोय सिंगना प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमा लिंखतब यादे खंदुना यूनियन मिनिस्टर ओइरिबा डॉक्टर RK रंजन MU की प्रोफेसर इबुहल अमदे MU दा लिंग्विस्टिक की ओजा ओइरंबा प्रोफेसर जसोबंतागा लोइनना प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमा लिंखतलसी हाइदना लिंखतखिबने मणिपुर अहानबो ओइना लमदम अस्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमा लिंखतपगे खुदोंचाब फंगबा असि अहानबने मरमदी हौजिक मणिपुर यूनिवर्सिटी ओइना लैरिबा प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिंग असि मपानदगी लाक्लगा लमदम अस्त लिंखतपने अदुबो खोंगनांगथाबा यूनिवर्सिटी असि लोकल की मियोय सिंगना सेमजरगा लिंखतपने हाइना प्रोफेसर नौरेम जयकुमार ना फोंदोखे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर RK रंजन मणिपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इबोल प्रोफेसर linguistic की ओजा ओइरंबे जोसोवंत हाइ पुलुसना अखोइना प्राइवेट यूनिवर्सिटी मदि अखोइ लिंकसिंग परमनि के गदोबु अखोइना प्रोजेक्ट लेरिबा ट्रेन सिदे एजुकेशन असिगी यामना कन्ना दरकार ओरप म्यामसे खटर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बा खलगा बसिदा अखोइना अनोबु इनोवेशन खर पीसी हाबि आइडिया दा अखोइ बजि हौजन अदा मसिगी यूनिवर्सिटी असि लिखल अबुतन करिगिदम त अखोइना खुनांग थाबगी ममिंग असि लौरिबा नो हाइबरम खुनांग थाबसि हिस्टोरिकली वी कंसीडर हिम एज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन्स की इंटेलेक्चुअल पर्सन ने रेड थिंकर बने खलब मदी ममिंग दे कोइना खुनांग थाब यूनिवर्सिटी ना बत थोचरप अदा मसिगी कोनरप सिस्टर कोइना वेरी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर श्री N बीरेन सिंह मखोइदा कोइना रिक्वेस्ट तो मतम दो याम कन्ना मोदा कोइ मसि परमिशन दियो बामदि कदो अखोइना सिदा तोरि मसि दिस यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी अखोइ लमदम मास्टर लेदिबो मियोय ना लमदम मास्टर यूनिवर्सिटी अमख इंखचबै खुदों साबु फोंसे हन किस्ता हापने परंदी होजिक मणिपुर लेरिबा अतो यूनिवर्सिटी नि लेरिबा प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिंगसिदी मपानदगी
लागा मपान की मीन असिदा इस्टाब्लिश तौबनी बट वेयरएज इन द केस ऑफ खौनांगथाबा यूनिवर्सिटी अखोई लोकल यूनी सिंगसना अखोई सेमजरगा जगह अखोई यूनिवर्सिटी खदम Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF na phongdokiba wafam madude numit kharagi manungda kuki na namna taba mafam singda center na masak khangbi drabasu makhoigi oiba tongan balengak ama semlagani haiba ase lona yadaba amade constitution gi yumpham yaudaba wafam ni hairaduna Manipur lengak na akan mamong da condemn tawkhre ngarang numidang DIPR gi auditorium da pangthokiba press conference amada education minister TS Basant Kumar na ITLF ke luchingba sing amadi mari leinaba miyoi singi mathakta logi oiba thabak lokhat lagani haina phongdokre ITLF haiba body asina phongdokiba wafam adu constitution gi oiba yumpham yaude asigumba wafam asina state asigi law and order gi phibam sokhalakpa yanan lei maram asina ngarang legislators singi oiba mifam ama famduna ITLF ki wangang bu yamna kana condemn tawbaga loinana ITLF amasung maduda channel ba miyoi singi mathakta legal action lokhalagani haike ITLF na pihiba statement pigib se yamna legal amasung constitutional basis yaudaba statement OIFC yana hantamse masigi statement se yamna irresponsible oiba statement ni particularly ba law and order state privacy amka hena sukchalaba adugumba motivated oiba statement amani hena thamjage akoi ruling legislators ngasi meeting ama ngasi tarikh 12 November 2023 da thamal basi punna unanimously condemned the statement of ITLF. Aduga loinana appropriate legal action, legal action government na authority concerned na ITLF against aduga ITLF people so must have been bill against that action no winning has Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF na Manipur da kuki furup sing makhata na khundaba ngamhalloi dore haina Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi na hairakle Kokomi na matam sangnadagi laiminaraklaba kuki furup sing lamdam asta makhata na laibe yagadra yaroidra haina khanaringai talak asida ITLF na ngarang press media sing da thadorakpa cherol ama miyamna thengnariba asi yamna laibak thibane cherol asina lamdam asta khundaminariba furup khudingmakta sauningba pokhalle Kokomi ki media coordinator Somrendro Thokchom na thadorakpa cherol amana hai Manipur ki miyamna yaba ngamloidaba wafam kaya press ki khuthang da thadorakpa haibasi matam sangna khunda leita aduna leirak kuki sing puna leiba yadana basilakpa khuzil thorang oigani haina Kokomi na lawe ITLF po lamdam asta khundaminariba furup khudingmakna yaningde haibase ITLF na khangadabane forum asigi luchingba sing asi kadaidagi lakpano khan hangnaringai tanja asida self government separate administration linkataba sem sare haina hairakpa asima kuki sing Manipur makhata na leiba yadana ba masana sinjabal lang oina thokani haibasu ITLF na khangjinba phai haina so cherol asida palle Manipur thokliba thodok asi mapandagi narol da changlakhiba illegal migrants singna thokan bani state government amadi central government na mayek sena khanglaba wafam amane loinana handakta external affairs minister S Jaishankar na New York ta sanakhiba wafam amada Manipur ki thodok asi lamdam aduda mitop ka hena changsilakpadagi thoglakpani haina phongdokhiba leikre India ga yumthang nana laiminariba leibak Myanmar bo thugaina ba hodariba khulai paiba kangbu singa Manipur bu thugaina ba hodariba kangbu singa naknaba mari leinei haiba khanglaba India government na karigi tumina leisilibano Manipur miyam bu tha kaya wahan khigadage amadi India lenga ke kari karamba aronba agenda leibano haibasi India lengakta Manipur miyam da sengdofam thoi haire Kanglaipak Manipur asi chahi lising kaya South East Asia gi manung jana maning makha tamba ningthau panba leipak ama oirami haibasi malem gi miyam pumana khangnaraba amadi matik chaba record kaya leiri haiba miyam pumana khangnaraba wafamne kuki sing karama matamda laki kanana makhoibu changjafam pibiki haibasu ngasigi miyamna loina khangna unarba wafamne nauna changlakhiba kuki singna makhoigi pari puri hangatna yenglakpada Kanglaipak Manipur da makhoigi karigumba hiram amadada mari leinaram loi Manipur da hana khunda leita aduna leirakhraba kuki sing foba kadaino hainariba matam asida haukiba chahi khara asida inau nauna Myanmar dagi changlakhiba kuki mitop singna Manipur da makhoigi oiba tonganba mafam ama semnaba
होटनबदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पियु हाइरकपा असिना हौजिक लेरिबे इरांग असि हेन चाउथोरकनबा सिनबा लालोंगने मणिपुर की अपुनबा मिसिंग लाख 50 हेनबा असिगी मनुंगदा लाख खरा खक लेबा कुकी कांगलुप ना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा असि इंडिया गवर्नमेंट अमदे मणिपुर लेंगाकना मखोइगी मथक्ता अहकपा चेराक पीबा मथौ ताई अमदे इंडिया गवर्नमेंट अमदे मणिपुर गवर्नमेंट लेबाक अस्ता चतनरिबा चतना कांगलोन सिगी मखादा पाइखलकपा पॉलिसी प्रोग्राम कया रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपी प्लांटेशन अमदे एनआरसी अपडेटिंग तौनबगी थबक पाइखतनबा होटनरकपा असिदगे थैदोकनबा हौजिक थोकलिबि इरांग असि थोखनलकपने इंडिया गवर्नमेंट अमदे मणिपुर गवर्नमेंट अथुबा मतमदा मखोइगी मथक्ता एक्शन लौखटकदबने इंडिया के सिटीजन अमना फंगदब खुदोंचाब खुदिंगमक अमता चिथदना मितोपना खुलिंग कुकी सिंह असिना लौशिनबत नतना इंडिया के बेनिफिटेड सिटीजन ओइरिबा मणिपुर की मियाम सिंहबु हाटपतु पचथरकलिबा असे इंडिया अमदे मणिपुर गवर्नमेंट येंगदुना लेबगी मरम करिनो मरतम लेरिंगैदा लमहेनबा कुकी मितोप सिंह लाक्सिनबियो मणिपुर मियामबु इरांग पांबा तहनबिगनु हाइना कोकोमिन मखातानासु अपील तौखे ngarang Imphal West District ki manung chanba Pasoi Police Station konba Moidangpok maning lengang lok area da Imphal West Police yawba combined force na thi humba chathabada yamlaba khuchu khulai sing hand grenade nongmai maru amade atai land sizinaba posai sing fagatkhre पुलिस तगी फंगबा पाव अमगी मतुंग इन्ना ngarang nungthil pung ahumlom tabada hairiba mafam adwaida masak khangdaba mioi kharana khusu khulai amadi nongmai marut na chingba kaya lotuna thamle haiba thajaningai oiba akaknaba paw ama fangki haire khudakta 59 Gorkha Regiment ki Major Santanu Ghatpandena luchingba team ama Pasoi Police Station ki team New Kachal Manbida station tawduna thamba Imphal West Commando ki team amade Sangaitel Outpost ki team ga pulaga Imphal West SP KSI Sivakanta ki meeting makhada Moidangpok maning lengang lok area da sangsinduna thi humba chathaki haire thi humba aduda nungthil pung mari makhairom tarakpada magazine yawba AK56 rifle ama magazine ama yawba pistol ama number 36 ki pokhaibi yariba hand grenade ani 7.62 mm ki kapi yariba maru ani bomb yawba country made GI pipe pumpi gun mari 12 bore shotgun gi maru chama amasung EC4 thaba nomai maru taranithoi fagatpa ngamki haire adubu mifa mi pundil laikide फागत खिबा खुचु खुलाई सिंह अदुगा मरी लेनेना पुलिस ना केस अमा रजिस्टर तौदुना मखाताबा थिजिनबगी थबक चथबा हौरे हाइरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कांगमोंगी अकोइबदा लेरिबा लौमी सिंहदा कोकोमी फार्मर विंग अमदे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हॉर्टिकल्चर एंड सोil कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का खुसमनदुना लमदम अदोमदा लेरिबा लौमी मारफू रोमदा निंगथम मरु मरांग येंथोपगी थौरम अमा कांगमोंग मैस्टम लाइकै कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुगी सरुक अमा ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमसु पांगथोखे थौरम अदुदा कोकोमी फार्मर विंग की कन्वेनर कोंथौजम थोइबा को कन्वेनर नोंथोमम इराबोट AV इलांगबम डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर पुखम प्रामो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर मैस्टम पारेसु थौरम अदुदा सरुकियाखे थौरम अदुगी मतंगदा वांगांगलदुना डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर पुखम प्रामोना हाई इरांग असिना मरम ओइदुना लमदम असि सेनमिटलोन यामना अचौबा सेनमिटलोनदा यामना अचौबा जैथेंग अमा पीदुना लागले मणिपुर इसाना पुथोकचबा पोथोकना चाबा कोनदबा लमदम अमने युमथंग नरिबे स्टेट सिंगदगे नोंगद चंगदबा याद्रबा पोलम सिंग लेदुना हिंगले इसाना इसाबु थबक पीदुना वाता पादबा लमदम अमा ओइनबा अखोय पुना होनबा मथौ ताई मे अहुमदगे हौदुना मणिपुर थोकलिबि इरांग असिना मरम ओइदुना महौसागुम लौमी सिंगना मरु मरांग लौबा मतमदा हाना रजिस्ट्रेशन तौबगी चटनबी अदो हंदक चाहिगी ओइनदि खरा मखैदि लौमी सिंगी येंगदुना कोमथोकले हाइरे ngasi लौमी सिंगदा पीरिबा मरु मरांग सिंग असि निंगथीना थादुना मरिक चोंबा mahai marung lok pangamnaba honabiu hainasu pramona phongdokhe sprinkler irrigation se logi haba drip logi haba taragati application nama thabiragadabani isa isana haiba application se thaba matam sida documents sindo adu loila pubiro apply tobiro officially phone se loraga 150,000 se ahan bada deposit oina thangani aba farmer sinako
subsidy se lupa lising tara ona mu magi bank account gi through da halakane ba pot se yenthokra ba madunda aduna isana puthokadori ba paisa sidi chuma thaki lupa lising manga khaktane ba aduga pot se akoina market te lei ni hai raga di more than 30,000 ni mathakta lei ba aduna yamna kana bane ba adu kana ba karana di department dagi pi ba pot se amna value leitana mamal yaugana Kami berhakna, aku isi now supaya kita kau kena saya bawa department ki side lagi, government ki side lagi, la iba scheme singsilah pusam naraga. Aku ikan bersih lauraga, aku di lebar ki sel thungi semilon da, yang awal bersih ki thonga macam sida kari buka mana tak orang bersu, mereka kau ngamda naba, pada bio hai bersih masuk hai jage. Amaromda Kokomi Farmer Wing Convener Konthozum Thoibana Fongdorakpada Haukiba May Ahumdagi Hauduna Cookie militants sing a 𝐂𝐿 Nak the Labor Mafam Singda, no Makangdana no my bomb capsinduna Landarakpa Asina, Laufam listing Mapan Chatre Taramapan Hector Low Panbangamdana Lady, Masida Natara National Highway Anida no Makangdana Ban Blockade Torokpa Asina, Maram Oiduna, Lamdamasigi Miam come Tena Wanare, Adumakpo Aikoi the Taktabadi Yade, Lan Fanatorabasu Aikoi 𝐼𝐔𝐿𝐴 ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯏꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ Horticulture, viticulture, silviculture, veterinary, fishery, haiba departments in the Sisaki to Motata. I think in Dallas and I will Mahal is it, Karol Soul Beach from the Mons in Mahal. So the Rome Dova, no the Chang the way out of Sinjak Shinji, who lay the way out of the way out of Mahal, Matata, said from the middle of the from the Villa. Siki Mami from my young sin and Maram will come the equity, said to him social earnings, Saba, Kingdom, the army, or to the Awa from my young sin, take a brother in a Maram will come the Lan, Tinabo, Tarabas, Mapomoiba, Low Simba, Sinjaki, Simba, Pakatavati. I couldn't see the day when I see hiding a little, took up to Mamoy. Mama Davis in the Marum or Kanda, Lobi Manasi, Puzzle of the Mian Makada, those who put the hand on the inch of the rock. I think the all of the cold of the way out there by the social people, Chahi Nauriba Avinas Amade Anthony Mafum Kangdan Mankibagi Matang Dangarang, Bisnupur Youth Citizen Forum na Sinduna Bisnupur Forest Gate DC Office for Kongchat Amachat Kre, Kongchat Adada Saruk Yakiba Bisnupur Youth Citizen Forum Giluchingba, 𝐿𝐾𝐍 Hai Mankiba Miwe Anigi Langla Langzin Tidok Piduna Atuba Matamda Imung Manungi Miwe Singda Sinabio, Loina District Boundary Amadi Irang Tokan Mamofam Singda State Force Singmatic Jana Tamduna, Miambungak Senbio Hainu Fongdoke. Masig Mari Lena DC ki Kuthangda Manipur ki Governor da Yohanaba Memorandum Amasuk Kusinaki Haire Bisnupur ki DC na su Khawbum Taba Lambi ki Chingkhongda State Force Amate Loktak Project ki Laimatak Foba Chatpagi Lambi da State Force Athuba Matamda Thamnabagi Thazabasu Piraki Haire Ngasi ki Khongchat aduda Manipur da NRC Chan Hallo Stop Killing Students Safe Our Territory Amate No Separate Administration Haina Thaba Play Cast Sing Paiduna Chatpa Thengnaki Citizens Forum na iba khangna leiba Avinas amadi Anthony ki kun review magi leiba comment na mara lebu nan tati review na koi master review process bani master setwa sida koi Bisnupur di DC ki complex tan session jara kanda madu governor DC kutang jam ni governor ko memorandum sinjaki bisigi memorandum sa koi na panjagi basi ari ba Avinas amadi Anthony athu madam la magi memorandum sinan di loina na leiba Manipur ki irang si tamdu laitana langna bagi tanza amas lomina naba wari watai kuina sanaje aduga hujik DC ga koi ga famina ba kansida koina thamdaram wafam si hujik thoi ba irang sing haibadi Avinas amadi Anthony ani sigi mifa bi kunna senari ba mioi singdo athu matam da dandi PPU far ga sera PPU rule of law gi mutung action lobi oi thamdaram ibudo pakang bara ibo lebangna disable you citizen from now Technology and Toys Haiba Hiramda Nifunitoi Sube State Science, Mathematics and Environment Exhibition for Chindrel 2022-2023 ki Thorom Ama Science Unit Department of Education Government of Manipur na Sinduna Ramlal Paul Higher Secondary School the Pangthokre
रामलाल पोल स्कूल नोवेम्बर 8 हौदुना नुमित मंगानी पांगथोकिबा थोरम अदो लोइशनबगी थोरम अदुदा एग्जिबिशन अस्ता मकोक मथंग ताख्रबा सिंगदा मना मथुम सिंग येंथोखे थोरमगी सरुक अमोइना एग्जिबिशन अदुदा कंसोलेशन प्राइज यावना मकोक तारख्रबा सिंगदा कैश रिवार्ड अमदे मेमेंटो सर्टिफिकेट खुसिनखे लोइनना महैरोय सिंग असिना एग्जिबिशन अस्ता सरुक याबदा गाइड तौकिबो ओजा सिंगबसो बेस्ट टीचर गाइड अमदे स्टेट बेस्ट टीचर गाइड की मिंगथोल पीदुना इकाई कुमनबा उठखे एजुकेशन एस की कमिश्नर ज्ञान प्रकाश हाइकिबदा साइंस एग्जिबिशन अस्ता महैरोय सिंग सारिबा पोलम सिंग असे एक्सपेरिमेंट अमा ओइना तुंगी पुंसीदा कानबा कया पीब ngमगनी ओजा सिंगनसु अंगम थाकता महैरोय सिंगदा मतेंग पांगदुना हेना अफबा एक्सपेरिमेंट कया तौबदा गाइड तौबियु हाइरे लोइनना खंगतलबा महैरोय 15 दि नेशनल की थाकता महाराष्ट्रदा पांगथोकदबा एक्जिबिशन दा सरुक यारगनी हाइरे learning with the university akoi chahi amani lega na traga in fact khara keno to budi exam hek loi gi ga ne kaw gi ni aduga masana aina si sa si smai to gi budi or to keno to gi budi ti hain ahan hoi kara pau so o adugi science ke principles sing adugi keno sing adum ning sing dana lega do ni arna si exhibition si yamna satra satri gi sing gi damakta yamna afaba keno ni sidai sa akoi gi uza sing na moi bukai to bidi si yamna pai aduga uza sing nasu satra satri sing da encourage to biu moi masa masa na uza na noi hada ti si sao hai bi mahutta noi kari saninge nang kari galingi adai du help to biraga ena bhajana sana ba aduga keno tawna ba to biu pau gi marak that na ten ba bre amatang lominasi. Welcome you all to UNACO School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics. Diabetes ka loina na hinglibusing tha amagi manungda fahanba ngamle. Khong hamba nungai tabasu numit mangani gi manungda fahanba ngamle. Piles haibadi nungsang nabasu chama da chama fahanba ngamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oina lehenba ngamle. BP wangbasu tha amagi manungda normal da lehenba ngamle. Umnamak natural oiba anoba hidak makal singna laying jabani. Haksang da sokadaba side effect amata leite. Makatana hidak chabagi mathausu tararoi. Ako pamorol gidamak nga simaglangsing birau Diabetes Hospital, Jennings Road near Punjab National Bank, Porompat. Break ki matung da taramna ukchari makhata ba pau pizari. हौखिबा मे अहुमदगी हौदुना कुकी मिलिटेंट सिंह चथरकल प्लान असिन मरम ओइदुना मयुम मकई लेजद्रब मियोय कयान चंगजफम लौदुना लेरिबा रिलीफ कैंप सिंह लेरिबा अंगांग लिसिंग अमगा चामगारोमदा येंथोकदबा चाना थकनबगी पोलम सिंह यावना सेन इनबा फिरोल सिंह यावबा गारी अहुम सेवा ओ सहायता परिषद अगरतला वेस्ट त्रिपुरा न सिंधुना त्रिपुरा स्टैंड विथ मणिपुर हाइबा मिशन द मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन MSRLM की स्टेट मिशन डायरेक्टर एन बंदना का खुसम नदुना मणिपुर की दमक ngasi जिरीबाम DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स तगे सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस SP जिरीबाम गे
𝐂𝐶𝐤𝐰𝐻 lamthakre lamthabagi thoram aduda CRPF ki CO Tapan Kumar District Administration 𝐍𝐶𝐈𝐻 STC Moirangthem Devananda MSRLM gi Block Mission Manager Wahengbam Premchand 𝐍𝐶𝐈𝐻 Municipality Council JMC gi Executive Officer Moirangthem Surjit amade 𝐍𝐶𝐈𝐻 Sahayata Parishad Agartala West Tripura gi mihut nipansu sarukyake ngarang lamthabagi thoram aduga mari leinana 𝐍𝐶𝐈𝐻 Sahayata Parishad ki Secretary Saswati Dasna hai Tripura Stand with Manipur Hairiba Mission asiki makhada 𝐍𝐶𝐻 Sahayata Parishad Hairiba NGO asina Tripura miyam gi mihut sinduna hojik Manipur da thoklibi irang asina maram oiraga awaba taduna relief camp singda changjafam loduna leiriba angang singi khanduna baby milk chama ngakpigani lising ama chamga packets biscuit lising ama chamga packets amadi setna inaba firol bag kun manga asi Manipur government da sinajabani mission asi Tripura gi miyamna support tawbiraktuna angamba mateng pangduna mission asi mai pakpa ngamjabani haike Manipur da hojik thoklibi irang asi athoba matamda loisinduna mahausagum tangdu leita state ama oinaba Manipur lengak na sinbiyo hainaso phongdokhe ये अलग-अलग कैटेगरी करके हमने 80 सेट्स ऑफ क्लॉथ्स इंक्लूडिंग विंटर वेयर्स हम लेके आए। तो पूरा त्रिपुरा से हमने कलेक्ट किया क्लॉथ्स, देन सॉर्टिंग किया, अच्छे से पैकेजिंग किया और ईच एंड एवरी सेक्स में लिखा हुआ है कि बॉयज, गर्ल्स, इन्फेंट्स, मेल, फीमेल ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आई होप कि मणिपुर में जो रिलीफ कैंप्स में जो इतने सारे लोग हैं सबको कुछ हेल्प हो। हम जो त्रिपुरा स्टैंड्स विद मणिपुर ये मिशन हाथ में लिया है, कुछ हेल्प अगर हो हमको बहुत अच्छा लगेगा एंड वी होप कि जल्द से जल्द ये सब अब नॉर्मल लाइफ में जाए। खुराई थांगजम लैकाइदा लैबा म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 23 गे हानगे कोऑपरेटर ओइरंबा लौसांगबम बिरजित मनुंग मतम चादर लैखिदबदा कोऑर्डिनेटिंग बॉडी खुराई गे ऑफिस त मिनिट अनि 2 मिनिट लेप्तना अवाब फोंदोखिबगा लोइनना लैखिद्रबगी मफमदा इकाय खुमनबा उठख्रे कोऑर्डिनेटिंग बॉडी खुराई की स्पोकपर्सन थोइदिंगजम बोन खुराई ने थादोरक चेरोल अमदा वाफम असि पल्लदुना हाई लौसांगबम बिरजित ने हिंगलिंगै मतमदा नार्को कुकी टेररिस्ट सिंगना मैते सिंगे मथक्ता लांता सलकलिबा असिदा मैते खुंजा सिंगबु ngaktoknaba hodabada achauba thaudang loramba misak amane mahakna laikhidaba asi lamdam asigi chauna mangjabani hairaduna organization asina imung manunggi awabadasu saruk yari haire अरोइबदा मरोइबा पाउ मोहना पिजरे कांगचुप चिंखोंगदा कुकी मिलिटेंट्स सिंगी नोंमै मरुना पानना सोखिबा आइबु सीदोरब्रा हाइना हंखिबी मैरा पाइबी इबेमचांग असि रिम्स हॉस्पिटल दा अरोइबा यहिप तानख्रे मपान की मियो यावदना लोकल ngakta punsilaga lingkhatpa ahanba private university di khongnang thaba university ni haina masigi vice chancellor professor Naurem Joykumar na phongdokre numit kharagi manungda tonganba administration semlagani haikhiba ITLF ki luchingba singi mathakta lengakna matik chaba legal action laukhatlagani haina education minister TS Basant Kumar na haikre ITLF na kuki singbu Manipur da makhata na khundaba yahandana ba thorang tawjare haina kokomi na phongdorakle Hauzikiti matang asida North East Window na pizaba Paulo Sinzare makhata ba pawgidamak numidang wairam pung mga gi English news meeting tabiyo